Attention TV, me ma obi bia akwaba. Reverend Owusu Bempah, ye nyina ye nim se on MPP de enya aseba final form ba ko nko enja ba ko. Na ye be kaya 2016 abra ye be to aba no. Obe share nkom se owura omampani na adodankwa ebe obe wini sa election ampan so wini sanso no 2020 so de osan be share nkom sa eno so esa ebem na asa 2024 de ye nti one Bawumia ho kai ye nti omo asem ho ye kra na eno na Reverend Owusu Bempah eba kirem se asa 2024 abato e de Bawumia atwe ne ho ode ne ho akobo asofofo foforo na ye nim se eba na abato nsensem a eye MPP dia ene amudi omuni akirem e de ma ono Reverend Owusu Bempah na asa we dia amoyi amuni aman eno na blind historian aba abonten chese aba video a kire Owusu Bempah chese so o to nkra e de amane no okeke bi a kire ne se Owusu Bempah enye obia ne no na eba asofudie mo onhwe so no ndi na asofo no ontwe ne ho enfi politics emu mo mind blind historians common number Owusu Bempah ububa yetibe o Owusu Bempah ububa yetibe emu binom no yenye jimifo te se omo asore won na omo adwan da no ajimifo na omo asore won na omo nyansa no meka bie mentu se bi obi ajimi akache in street ajimifo na omo asore won na omo adwan da na omo nyansa bia no omo nyansa ne emu binom wa nyansa wo te ububa yetibe ena akwala ne kache o se watade na wachache ena osofo ba kache o se atade na wachache santa tete za opate se MPP no wa support o mache nti afedie obesa political party akọ support NDC. Nobody sees anything wrong with you supporting NDC. But so person support NDC you bold na ka se bia se say dia me person me support NDC na me mu se NDC debate me win. But say na wo kan wo so a wo ntimi nka se Onyankopon trofo na wo yi sa de ne kire no mu nko na wonim sa Nyankopon na ontimi nkire wo se oba wo ko ware no e obi yire e wo America but ultimate kire wo se president bin sa wo moja no sa Nyankopon trofo no woni no nko na wonim Owusu Bempah Nyankopon a wo kan kure no the god of confusion now obeka we kire wa na no obeka we akire no onde monim nko na wonim na utie Owusu Bempah sema o keka ani na besipani ko nyaama ye tachi na odwenya safo Owusu Bempah wonyia yemu binim ya che na oye smart a onye clever ntin Owusu Bempah nsema o kan na che se papa no on kan kure oye dishonest me de bia me koso aka ana na sofo won pese omudi ehunahuna eto nkofo so na maka no they cannot intimidate anybody omutimi intimidate obia o kan ha hwe Owusu Bempah ye dishonest on kan kure Owusu Bempah o kasa ono ani interest and o kan. In any case, Owusu Bempah kure be ka say elephant no ya china shi cage and elephant no ya jano Owusu Bempah kure be ka say nanado omu oman no enyo no obu oman no gabi ene ken for ya time ebu oman Owusu Bempah kure be ka say de nanado na na ebu oman no nanado obo aduma pa afede Owusu Bempah kure e kan galamsey asem say galamsey ena nti Owusu Bempah. The question is 2017 the compliment then afede nyansa pa otirima wo mu se galamsey ese o man ti galamsey na galamsey ba Ghana for mama ma adwen ya adwuma Owusu Bempah nyame bia nyi hwinkyere ne o ka kire mo se ana Ireland okohu bibi o Ireland no kura o ka no kwa onim continent po e o bisa continent po e this guy is dumb ana mo mutina so ro so jimi ana o ka no ma bon se mama no o ka no ma bon se mama no o kika nkwasi asem sa this guy is dumb and it is only fools and people who are mentally handicapped people who cannot reason nipa omadwan da and big deep papa we tia no betie no Ghana na nyame na yi president obi obeka che say nyame na yi president o Ghana bia oboa sa nipa no we chimifo onim ne awoka o ye kwasia san ka ho hwe onim beka che mu plain nyagopo onyi president bia mo bia o ye wo the Ghana na yem practice theocracy wa o aya o kan san say wa bona onsua de enti he doesn't even know the difference between theocracy democracy and politics no say ena samo no you are hene someone esra we enya no kre me catch them Bawumia fashion team Owusu Bempah can never cause you defeat neither can he make you a president enya the same person Bawumia ba no a obemano akonya man the class no
And yet the same person, and a different Owusu Bempah. And yet the same person. Papa no MPP for money money finish so na kwasi ampani we ontimi nkoso mo defeat. The only thing he can do is say obeka tell mo check the church member say ebi amom to my MPP. But he can never cause your defeat. This stupid man, this kwasi ampani can never cause your defeat. It is about time we get rid of him. MPP. Now sometimes I blame politicians. One of my social nipa kwasi afubi so and o be agema Ghana o mudi kwasi semse Ghana. Owusu Bempah Ghana ko na e odia for obusu ni bi di president. Ma obusu ni bi metra ko na so ni nonsense. Nonsense. Ube kache say Mahama san wo moja. Mahama no moja afedi o number 8 a new beginning. Blind historian wa manansoa o se oni Reverend Owusu Bempah e wo bi kan ende pa enuti gumbe eno supplement de afiansa wo be increase no. Na se Reverend Owusu Bempah se wo tumi aya nam so wo bi be president a. Yemko Na meba o se MPP for didi watem. MPP penny ben e na akọ didi Owusu Bempah atem. Mo ntire me. Da sebre je jamana. The first say oye adwuma wo ntumi radio and movement TV no. Does that make him an MPP person? Official capacity ben and da sebre jamana kura wo MPP no. Da sebre je jamana kura wo MPP. Ah onu nti o de ohu emu obufuo enyina sign MPP party no. Masa obi anya ohwe o MPP ni bi ndi watem. And in any case okasa no akofa IGP ene echi no. Enya MPP for ne ma echi Owusu Bempah. And we cannot live in a country emra enya adwuma mu de atiefo a mu tie me mu kan kro obema penin sofu penin a so ebema etimi afa mema kotobongu emema nkwasiafo emema omuni nyansa ekurekure tuo ebra ne tuo social media e de akọ oba abesi afie se sa oba abesi am mu kobono na emra enya adwuma eno wo de ho bufu aba abesi MPP fo masa president Kufuor onye lawlessness president too. President Kufuor, he cannot intercede for your nonsense. Say, Ghana nyaudia Owusu Bempah. Ghana nyaudia. Ena se Ghana kunyano me bisamu Owusu Bempah say ne dia NOE president ema ono ochire nipa obe president. Adena nti ono na busu ani bi di president anya ne dana. Adena ontimi mfa akunyane ma na busu ani bia. This man is a scam or your truthful or a liar and nya jinifo nkwasiafo asofo bia onso eternity wa soro no kan kwasiasem etre Ghana fo. O se Ghana akunyane ne dia o ma na busu ani be president. Ghana akunyane Owusu Bempah Isaac akwasi so se ani dia o ma na busu ani bi me president ni unsampa Ghana akunyane ani dia mpa ye na nya jinifo. You can fool some people at a particular time, but you can't fool all of us at the same time. Why I can't also be passing out? Namu be trouble and namu be can't cause. It is because you people are refusing to listen. Say mutie, and some make you could see say I'm making sense. This man is fooling all of, and it is about time I say can't question. Say you need me for say akunya Ghana akunya odia Ghana can't correct. Abusha for I'm blind historian so order Owusu Bempah just onya nyobeye se Bawumia atwe ne ho efri ono ne ho a ode ne ho akobo asofofo foforo de ene order no se onya nyobeye a yanhwe se abatoi se Bawumia be wini anase onwini aha eye attention TV midin Edi Fatima Makram.